الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'tan merimdülüğü menen sahabalar sabagı degen sabagыбыздын türmegibizden ikinci sabagına oturduk. Sahabalar sabagı ötkende promo rolik kılıp çıkardık elek. Biraz uçkay ak sözler menen emi sahabalar sabagı degen temabızga ikinci kirişүү sözü desek dağı bolat. Emni üçün biz sahabalardan sabak alabız degen meseleni talqılayız bugün. فَإِنَّ مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ حُبَّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabalarda süyü, sahabalarga erçü, ahli sünne vel cemaattın akidasının bir bölümü. Dünyanın köpçülük ülkelerinde, ayrıca Hanafi memleketlerde akida katarı okula turgan İmam Tahavi'nin bir kitabı var. Akidatü Tahavi degen. Oşol kitabında İmam Tahavi aytat: "Ve nuhibbu ashabar Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve la nufarritu fi hubbi vahidin minhum ve la neteberra'u min ahadin minhum ve nabguzu men yabgazuhum ve la nezkuruhum illa bi hayrin ve hubbuhum dinun ve imanun ve ihsanun ve buğzuhum kufrun ve nifakun ve tuğyan." deydi. Biz bul akida bolğan nerseni aytýar İmam Tahavi, biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabaların süýübüz. Bardygyn süýübüz. La nufarritu fi hubbi wahidin minhum. Biröwsü menen çekdelip başkasyny, biröwsüni köwrak, biröwsüni azrak süýbeýbiz. Bardygyn çekeden süýübüz. Ve la neteberra'u min ahadin minhum. Alardan hiç birinin baş tartpaýbız. Bardygy bizge jakyn, bardygy bizge süýükdi, bardygy bizge jolbaşçy. Ve nabgudu men yabguduhum. Kim sahabalardy jaman görgen bolsa, biz alary jaman görübüz. Ve la nezkuruhum illa bi hayrin. Biz sahabalardy jakşylyk menen gana tilge alabız. Ve hubbuhum dinun ve imanun ve ihsan. Antkeni sahabalardy süýü bul din. Sahabalardy süýü bul iman. Sahabalardy süýü bul ihsan. Ve buğduhum kufrun ve nifakun ve tuğyan. Sahabalardy jaman körü kafirlik, sahabalar jaman körü münafıklyk, sahabalar jaman körü dinge karşı tuğyan. Şerh Akidat Tahaviyye 2. mücelletde 689. bette İmam Tahavi yazılan akidalar. Emnege biz sahabalardan savak alışыбыз kerek. Emne üçün sahabalar savagı dep bir türkümdü başladık. Bunun bir kança sebepleri var. Birinci sebebi fe ahlus sünneti vel cema'a yufaddilunhum ala cami'il halqi ba'del enbiya. Birinci sebebi ahlus sünnet vel cema'a sahabalardı paygambarlardan kiyin ele bardyk adamlardan abzel göredi. En abzeller kimdir? Paygambarlar. Alardan kiyin sahabalar. Annahum hayrul kuruni fi cami'il ümmem.
Бардык үмметтер өткөн болсо тарыхта, алардын эң жакшысы сахабалар. Равал Бухари ва Муслим, Бухари жана Муслим экөөсү дагы өзүнүн сахихинде Абдуллах радиаллаху анхудан хадис риваят кылышат. Анна набийя саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Хайрун наси карни", башка бир риваятта "Хайрул куруни карни, суммаллазина ялунахум, суммаллазина ялунахум". Бухари Муслим риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Адамдардын эң жакшысы мен менен жашаган муундар. Мен менен жашаган поколение, булар сахабалар. Суммаллазина ялунахум, алардан кийинки жакшылар, алардан кийин тарых сахнасында келген коомдор, муундар, алар табииндер. Суммаллазина ялунахум, андан кийин үчүнчү муун, алардан кийин тарых майданына келген муундар, булар аттау табииндер же табаа табииндер. Мына ушул 3 муун Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хайрул курун, дүйнөдө жашап өткөн элдердин эң жакшылары. Биз динди дагы мына ушул 3 муундан алышыбыз керек. Динди ким 3 муундан алса, анын дини туура дин болот. Бул 3 муунду ахли сунна вал жамаа, салафу салихиндер деп айтат. Эмне үчүн биз сахабаларга жетишибиз керек? Эмне үчүн биз алардан гана сабак алышыбыз керек? Эмне үчүн биз ошолорду гана үлгү кармашыбыз керек? Мунун экинчи себеби хум ал-васитату байна расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ва байна умматихи, фаминхум талаккатил уммату анху шариа. Сахабалар үммөт менен пайгамбардын ортосундагы көпүрө, байланыштырып турган ортомчуларлар. Үммөт динин каяктан алды? Үммөт шариятын каяктан алды? Үммөт адеп ахлагын каяктан алды? Булардын бардыгын үммөт сахабалардан алды. Мына ошондуктан биз сахабалардан сабак алабыз. Эмне үчүн биз сахабаларды үлгү кармайбыз? Үчүнчү себеби ма кана ала айдихим минал футухатил васиатил азима. Алардын колу менен дүйнөнүн көп мамлекеттери фатх кылынды. Фатх дегени бул ачуу дегени. Ачуу дегени исламга чейинки жашаган заманда аны жахилия заманы, караңгылык заманы же зулум заманы деп айтылат. Ошолор кыйналып жашаганда, надандык менен жашаганда, аларга ислам менен 5 дарбазалары ачылган. Же алардын жолу исламга ачылган. Аллахка бара турган жолдор ачылган. Аллахтын разылыгына бара турган жолдор ачылган. Мына ушул фатх дегени, ошол сахабалар фатх кылды деген ошол. Башка мамлекеттерди надандыктан эшигин ачып, надандыктан нурга чыгарышкан, караңгылыктан нурга чыгарышкан. Ошондуктан биз сахабаларды үйрөнүшүбүз керек. Дагы бир себеби эмне үчүн биз сахабалардан сабак алышыбыз керек? Аннахум нашарул фадаила байна хазихил умма. Ушул ислам үммөтүнө фазилеттерди сахабалар таркатты. Минас сидқи ван насхи вал ахлaqi вал адаб. Чынчылдык болсун, насаат болсун, адеп ахлак болсун, адеп болсун, шарият болсун, башканын бардык адилет болсун. Аллати ла туджат инда гайрихим. Сахабалардан башка эч бир муунда, эч бир коомдо болбогон нерселерди үммөткө сахабалар жайды, сахабалар таратты, сахабалар алып келди. Алардан Аллах разы болсун. Эмне үчүн биз сахабалардан сабак алышыбыз керек? 5-себеби сахабалардын бейишке киришин
Allah Taala Kur'an'da aytip koygan. Estaizu billah. Ves-sâbiqûnel evvelûne minel muhacirin vel ansar vellezîne ettebe'ûhum bi ihsânin radıyallahu anhum ve radû anhu ve a'adde lehum cennetin tecri tahtahal enhâru halidine fîhâ ebede zâlikel fawzul azîm. Muhacirler jana ansarlardan turgan awalkı en birinci musulmanlar deydi Allah Taala. Sahabalardın kavmi iki bölükten kuralgan, Makkadan bargan muhacirler jana alardı kütüp algan Medinalik ansarlar. Oşol muhacir jana ansar kavminden bir bütün İslam ümmeti kuralgan. Bul as-sabiqunal evvelunany tafsirlerde biraz başkaça tafsirleri dağı var. Bayat-ı Rizvan'da katışkanlar, birinci bayat kılganlar, her kanday tafsirleri var. Birok negizinen jaltısından oşol bardık sahabalarga iştetse bolat, alar en avalkılar. Muhacirler ansarlardan durgan en birinciler oşo sahabalar muunu. Vellezîne ettebe'ûhum bi ihsânin, anan oşol sahabalar muununa jakşılık menen erjigendir. Jakşılık menen degeni özleri bir nerseni oylap tapmastan, oşo sahabalardan jasaganын gana jasap, oşolordukunday iman kütüp, oşolordukunday din kütüp, oşolordukunday adep ahlak kütüp jaşagan, alardı erjip jaşagan tabiinler muunun dağı alarga erjigendirdi. Allah ne dedi? Radıyallahu anhum ve radu anhu. Allah alardan razı bolgun, alar da Allah'tan razı boluşkan. Je bolbosa ve-sâbiqûnel evvelûne, en sahabalardan awalkı muundары, anan alarga erişigen sahabalar. Allah alam, ona şunday düşünüş gerek. Allah, kıskası, Allah sahabalardan razı bolgonun Allah bu jada aytdı. Allah razı bolgondan keyin emne Allah'tan razı boluşu bul beş degen söz. Ve adde lehum cennetin, alarga astынан daryalar akkan beş dayardap koydu, alar al jerde tübülük kalışat. Zalikel fawzul azim, en çoğ jеңиш uşul, en çoğ kutulu uşul. Kutulu degende biz tozoktan kutulu deytebиз. Жеңиш degende beşi kiribini aytабыз. Mına жеңиштин en zoru uşul. Andan başka жеңиштердин бардыгы майда чүйдө жеңиштер. Бул дүйнөдө кандай жашайсың? Кандай болосун? Эң вал акибату лил муттакин дегендей, акыбет эсеп. Акыбет жеңиш болсо гана адамда жеңиш болот. Акыбет бейиш болсо гана адамда жеңиш болот. Балким бейиш адамдар бул дүйнөдө жеңилип жашайт. Балким. Бирок акыретте эң чоң жеңиш ушуларда болот. Демек, бардык адамдар, бардык мусулмандар эмне үчүн намаз окуйт, эмне үчүн дават кылат, эмне үчүн орозо кармайт, эмне үчүн садака берет, эмне үчүн жакшылыктарды жасайт, эмне үчүн ата энесин карайт, эмне үчүн бала чакасын тарбиялайт, эмне үчүн жакшы нерселердин бардыгын жасайт. Бир гана максат. Allah'ın razıçılığı, anın arkasındağı beyiş. Buna uşol beyişke jetiş üçün beyişti Allah Taala alarga nak kılıp koygan sahabalarga yetiş gerek. Oşolor beyişi adamlar. Bizdagi beyişi boluşubuz üçün beyiş eger bize kerek bolgan bolsa, beyişti Allah Taala nak mına berem uşularga degen adamlarga yetiş gerek bolat. Dinde oşolordan, adepte oşolordan bardık neseni oşolordan alış gerek bolat. Sahabalarga emne üçün biz erçiybiz? Emne üçün sahabadan үлgü alabız? 6-cı sebep, alardan amaldары berekeli bolgan. Alardan amaldarına Allah bereke bergen. Alardan amaldарын Allah köbeytip kabul algan. İmam Bukhari, İmam Müslim'nin sahihinde
Abu Said al-Khudri radıyallahu anhudan hadis gelir. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Menin sahabalarını sökpögüle. Deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer silerden bir adam, sahabalardan kiyinki biri, je bolbosa sahaba bolboğun adamlardan biri, eğer de Uhud toğusunçalık altındı sadaka kılsa, Uhud toğusu ötü çoğun toğu. Oşonçoluk toğunu, oşol toğuçoluk altındı sadaka kılsa dağı, sahabalardan bir uç kılgan sadakasına jetpeydi anın soğuk. Bir uç. Müd degeni, ma balaga mudda ahadihim degeni, alardan bir kokuş, müddün degen bir ölçöy turgan nerse, oşol mezgildegi bir uç degeni. Je kiloga aylantırganda 650 gramdın tegerегин деген nerse. Uhudday çoğun salmaktуу, kança milyon tonna salmaktуу altındı sadaka kılsaң dagы sahabalardan жарым килограмм берген sadakasınca soğuğu bolбойт dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Maşallah. 7. sebep, emne üçün biz sahabalardan öğrenişimiz gerek. Emne üçün alarga yetişimiz gerek. Sebebi sahabalar taberik adamlar, sahabalar ak jürek adamlar. İmam Ahmet Fazailus Sahaba degen kitabında aytat. İbn Umar radıyallahu anhudan قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة خير من إبادة أحدكم 40 sene. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabaların sökpögüle deydi. Alardan birinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında bir saat durganı silerden 40 yıl ibadat kılganыңардан жақшы deydi. Buna sahabalardan afzeldigi, taberiktigi. Abdullah ibn Mas'ud sahabalardan köpürөөк жашаган, köp hadis aytkan alım adam, özü sahaba, akırkı sahabalardan, köp жашаган sahabalardan aytat: İnnallaha nazara fi kulubil ibad. Allah Teala pendelerinin, alamdağı pendelerinin yüreklerini karadı. Fevecede kalbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hayra kulubil ibad. Bardığının yüreğinin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yüreğin жақшы dep taptı. Fastafahu li nefsihi, özüge paygambar kılıp tandap aldı. Fabta'asahu bi risalatihi, ağa paygambarçılık berip elçi kılıp jiberdi. Sümme nazara fi kulubil ibad, keyin paygambardın yüreğinin, keyin başka adamdardın yüreğin karadı. Fevecede kulube ashabihi hayra kulubil ibad. Bardık dünyadaki adamların yüreğinin paygambardın, sahabalarının yüreğin жақшы dep taptı. Fece'alahum vuzara'a nabihi, alardı özünün suygun paygambarına vazirler kıldı, yardımcılar kıldı. Yuqatiluna ala dinihi, alar Muhammed minin jelkeme jelke turup, canma can turup din üçün küreşti. Ve kâle aydan muhatiben ashabahu, anan Abdullah ibn Mas'ud özünün şeriklerine, alardın şerikleri degende oşo en akırkı kalgan sahabalar je tabiinlerden avalkıları, bu kişi köp yaşagan üçün avalkı tabiinlerdi körgön, bir-birini şo eki muğundu ulantıp kalgan kişilerden biri. Özünün şeriklerine aytat: Antum aksaru salatin
أكثر صلاة وأنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر جهادا من أصحاب محمد. Sizlerde deydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabalardan kövrük namaz okuşuңар mümkün. Sizler kövrük oruç tutkan boluşuңар mümkün. Sizler alara qaraganda kövrük cihat kılgan boluşuңар mümkün. Wa hum kanu hayran minkum. Oşondoy bolsa da Allah sizlerden jakşı dedi. Suraştı. Fima zaka ya Aba Abdurrahman. İbni sebepten ey Abu Abdurrahman İbnege mınday dep jatasın degende qal kanu azhada minkum fid dunya ve argaba minkum fil ahira. Alar sizlerge qaraganda düýnöge zahitlik menen mamile kılışkan. Düýnöge berilgen emes alar. Düýnöge zahitlik menen mamile kılışkan. Bizdin murunku sabagыбызda zuhd degen sabakta uksaňar, zahid degen emne ekeni bilesiňer. Alar düýnöge zahidlik menen mamile kılışkan, zahid boluşkan sizleri qaraganda. Wa argaba minkum fil ahira, sizleri qaraganda ahiretke körök umtulgan adamlar. Düýnöden körök saktangan, ahiretke körök umtulgan adamlar bolgan. Oşonduktan sizler kança namaz okubagıla, kança oruç okarmagıla, kança cihat kılbagıla bärbi sahabalarga jetpeysiňer. Hasan al-Basri tabiin alımlardan biri rahimahullah aytat inna ashabu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem kanu akyasan amilu salihan ve akalu tayyiban ve qaddamu fadlan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabalary kayis bolgan. Kayis degeni zerek degen. Amilu salihan, salih amellerdi kılgan. Akalu tayyiban, taza nerselerdi jegen, jakşı nerselerdi bergen, faziletli nerselerdi. Lam yunafisu ahlad dunya fi dunyahum. Alar düýne eli menen bir nersede ozuşkan emes. Misal üçin adamlar birö bir maşina alsa, men de senikindey maşina alam dep. Birö üy salsa, men de senikindey üy alam dep. Je başka düýnelik nerselerde ozuşkan emes alar. Birö düýnöge hareket kılıp otaby, aga suktangan emes. Walam yajza'u min zulliha. Düýnöde işi jürüşpey kalsa, alar jyspyz bolup özünün mayına özü kurulgan emes. Ve ahazu safvaha. Alar düýnöni algan. Aların arasında baylar da bolgon, birok alar düýnönün tazaların, adalların algan. Ve taraku kadraha, kirlerini taştagan. Wallahi ma ta'azamat fi anfusihim hasanatun amiluha ve la tasagarat fi anfusihim sayyi'atun amarahumuş şeytanu biha. Allah'a ant içip aytamin deydi. Alardın jürögünde jakşılık jasagan jakşılıktары alar çoğ körgözgen emes. Kançalık çoğ sooп jasasa dagı, kançalık çoğ jakşılıktardy jasasa dagı аны çoğ kılıp körgözgen emes. Mümkün bolsa jaşırgan alar. Körgözbөгөнгө hareket kılgan. Azır adamlar kanday? Kiçinekeyin çoğ kılıp körgözüşet. Eger çoğ jasagan bolsa, аны düýnöge dombura kılışat. Oşonun ile teskerisindey wala tasagarat fi anfusihim sayyi'a. Eger bir jaman kiçinekey günö kılıp koysa dagı, adaşıp kalsa, eger şaytan tarafından bolsa, adaştırgan bolsa, oşol kiçinekey nerseni bul kiçine ele nerse go Allah keçiretler degen emes. Oşonu dagı çoğ bir günö kılıp koygondoy toba kılışkan. Mına sahabalar uşunday adamlar boluşkan. Oşon üçin biz ilimdi, tarbiyany, dindi sahabalardan alışdyk. Bugün bizdin gomda eldi tarbiyalayt elek dep, tuğra jolga başlayt elek degen arkanday uyumlar bar, jamaatlar bar. Alardın arasında batıştın kıyşık joluna, bebaş bağlılıklarına çakırgandары da bar. O kaçankı şaman doğrundağı çağılgandan korkup jata kalgan teңирчи babalardın büdömük tuman joluna çakırgandары da bar.
Бұл жолдордун бардығы көбүк. Көбүк деген эмне? Алар сыртты сонун көргөзүшү мүмкүн. Чоң кылып көргөзүшү мүмкүн. Көбүк ошондой. Өтө чоң болуп кетет. Бирок ал жел ичинде эч нерсе жок. Көбүктөр тоодой болот. Андан да чоң көлөмдүү болуп кетет. Бирок көбүк деген бул көбүк да. Аллах Таала айтат Кур'анда: "Фаамма az-забаду фаязхабу жуфаа, ва амма ма янфау ан-наса фаямкусу фил ард." Көбүк деген канча чоң болсо дагы ал кургап калат, жок болуп кетет. Бирок адамдарга пайдалуу асыл нерселер жер бетинде түбөлүк калып калат. Биз бул сабактар менен Аллах Таала айткан пайдалуу асыл нерселерге чакырабыз. Сахабалар таштап кеткен асыл нерселерге чакырабыз. Асыл таза пайдалуу талим тарбиялар пайгамбарыбыздын, анын сахабалардын окуучуларынын, табииндердин жана табаа табииндердин реалдуу жашоо образдарына, жазган китептерине, айткан насааттарына камтылган. Эгер биз ошолордун жашоосун жакшы изилдесек, андан үлгү алсак, талим тарбия алсак, сабак алсак, бул дүйнөдө тынч, бейпил жашоого, акыретте Аллахтын бейиш деген сыйлыгына да ээ болобуз, иншааллах. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху ва саллама ала набийина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.